Kuda ćemo sada? Sad ćemo u Bačku Topolu da vas upoznamo sa jednom mašinom koja je raritet na ovim prostorima, verovatno i šire. Jedna mašina koja ume da uprede vunu da ono što se od nje oštrika traje dobrih 10 i više godina. Ajmo u vunovlačarsku radnju i predionicu vune u Bačkoj Topoli. Kako ste rekli, majstore, da se ovo zove krevet ili? Ovo se tako naziva krevetom, odnosno vuna koja je pripremljena za predenje. Mora 24 sata ranije da se propusti 2 puta kroz ovu Vuk ili Wolf mašinu po nemačkom. Posle toga drugog teranja kroz mašinu se maže tekstilnim uljem. Nema kod vas ništa na brzinu? Nema, mora se čeka. Znači, jedan dan odstoji da povuče vlagu, jer bez te vlage, bez tog tekstilnog ulja nemoguće vlačiti vunu. Znači, da bi bilo pravilno vlakno jednako, mora biti namazano sa tekstilnim uljem. Ponovo, još jedan put kroz ovu mašinu i onda ide na vlačenje. Jedan put, pa drugi put. I to je recimo mašina po ugledu na industrijske, pravljena, samo u manjoj dimenziji, znači manje širine, jer ove su mašine inače sve uparene, znači koliko ovde prođe za 8 sati, toliko možda prođe tamo na predioni isto, znači nema da sad ovde radim jedan dan pa da nedelju dana mogu da radim drugom, nego je povezano po količini, otprilike svaka mašina prati onu sledeću. Kad se radi za organe i za pustovanje, onda se ne maže sa tekstilnim uljem, a ovo mora. Sad ovde nema prašine. Kad se radi ono prvi put, drugi put na suvo, onda tu ima prašine dosta. Znači nema vune, ako perete i u 10 voda, bit će prašine uvek. Moja je prednost to što ja mogu da radim male partije. Znači, ako neko pošalje 2, 3, 5 kila, ja mogu da uradim njegovu lično, da ne mešam sa nekom drugom, jer ima žena koja kaže ja sam najbolje oprala, moja je najlepša vuna. I onda uradim njenu vunu i dobije svoj nazad. Dok da je sad to neka veći pogon, neki veći kapacitet, onda kaže sjedini sve zajedno pa kako vam ispadne. Pa ja mogu da se igram sa par kila vune. Druga faza počinje za ovu mašinu. Kako se mašina zove? Vlačara. Znači prva vlačara, druga vlačara. Na ovoj prvoj vlačari se prvi put češljaju vlakna. Znači, postavljaju se u neki paralelni položaj i kod ove mašine je bitno, kad se radi predivo, da mora biti svaki takozvani pelc koji izlazi iz nje gotov, da bude iste težine. Da bi, ako nisu slučajno iste težine, da se meri na vagu, žice, znači one niti na kraju neće biti iste debljine. Znači, ako sad recimo radimo dvostruko, neki običaj da se stavlja kilu i 80 deka, recimo kada je bela siva, pošto malo više otpadne, meri se kilu i 90. Znači, to se izmeri ovde. I onda cela, znači ta partija mora biti iste težine da bi bile i niti jednake debljine na kraju. Znači toga zaista debljina. To je iskustvo, kad znate koliko treba vune. Nekad pogodim iz proga. Nekad iz proga. Pomoćnik ovde. Sad, tu isto mora da se ubaci malo plus vune, da bi se mašina napunila. Nekih 5 deka, 50 grama, jer ta vuna faktički ostaje do kraja u mašini, da ne bi bila za toliko manje žice tanje. Međutim, sad vidite koliko će da ispadne prljavštine iz te vune. Vuna kad se radi predivo, randban je negde 25% od kilograma, znači 25 deka otpadne od kile, bude gotov prediva 75 deka. Znači počne tamo prvo da otpada u prašini, pa jedan po drugi put, onda jedna mašina pa druga, pa tamo na predioni, tako da ukupno kad se sabere otprilike 25% otpadne. To je po JUS-u neki standard. Sad neki to ne znaju šta je, pa onda misle, majstore, gde je ta vuna nestala, ali ovo sad konkretno će se vidjeti gde nestane vuna. Ovde se pali. Prenose za obode mašine preko transmisije, motor je isto iz ne znam koje 50. godine, vjerojatno. Nekad je bilo tako ekonomičnije da ne bude 2 motora, bilo je ono vreme oskudice, pa se na jedan motor tera više mašina. Kako će mašina krenuti? Isto na frajšajnu i ljudska pomoć. Znači popustimo, gurnem samo malo i lagano, to su lake mašine.
nije nikakav teret da krene. I onda polako čovjek dodaje ubrzanje. Ovo, recimo, ima žena koja hoće da same predu. Onda ovo to zovu kudeljica. Pravim tako po 10 deka, znači mota se na ovu valcnu malu i onda one to same kući iz ovoga lakše vrljaju nego iz onako velikog parčeta vune. Znači to ima neko ko hoćeš da radi sam da prede. Tu se sad vidi recimo kakva je vuna, ako je dobro oprana, ne sme možda da ima tu i tamo neku tačkicu, mora biti vlakno složeno, ne sme biti tih loptica puno. Kad je masno, ima puno loptica. Ušlo je sad 1.800 grama vune, znači sad prekidam ovaj jedan pelce gotovo. Kako ste rekli, majstore, se zove ovo? Ovo je vlačenje prvo. Prvo vlačenje. Ovo je pelc. Pelc. Zašto se tako zove, nemam pojma. Nemački neki izraz. Kao i većina u ovom zanatu. Od recimo ovo se zove floor tiler. Sad floor je ovaj deo koji izlazi znači iz mašine. Ili ovo znači. A tiler bi bilo deljitelj neki. Na srpskom neki zovu razdeljivač. Šta ćemo sad, majstore, sa ovim pelcom da uradimo? Sad ćemo ga u industrijskoj proizvodnji, kod velikih mašina, postoji takozvani levijatan koji iz ove mašine prebacuje tu vunu na ovu mašinu. E sad ja to nemam, ovo je zanatska mašina, onda ga motam na ovaj sto i sečem na 3 dela i onda u ovu mašinu ulaze vlakna pod pravim uglom u odnosu na igle. Bila su ovako postavljena vlakna, sad je okrećen za 90 stepeni, da se još jednom prevlači. Znači da ako ima još neka nečistoća da se i to izbaci s mašine. Treća faza, predpređa takozvana. Znači tu su formirane niti, žice takozvane, koje sad nemaju nikakvu jačinu, snagu. Ovde na ovoj mašini izlazi 42 žice. Zadnje dve, krajnje, leva i desna se baca, pošto tu izlazi neka deblja, neka tanja, zbog tog otpada vune. Uglavnom sad ova nit, ona nema nikakvu snagu. Znači ovako predpređa takozvana, ona ide na predilicu, koja uvrće, onda vuna već ima svoju snagu. A farbanje misli? Na farbanje, to je muka od 90. godine na ovamo, nema farbara. Nekad se moglo farbati u štofori u kuli i prati vuna, sad to više ne postoji. To je sve rasprodato, prazne hale. Tako da jedino nabaviti sam farbu negde u inostranstvu, postoje kvalitetne farbe, anilinske, može se farbati u koju boju. Ili dobijam usluge recimo iz Srbije dole, Kragujevac, okolina tamo Topola, tamo žene što su sačuvali tradiciju prirodnim bojama farbanje, odnosno kesten list ili onaj čaur od kestena, onda ne znam, paradajz, stabljika, luk. Verujte, sad nema ovde primjera, ali tako ga ofarbaju kao da je fabrička boja. Znači crvene jarke, zelene jarke, plave boje, ne znam s čim rade sve, ali nekoliko biljaka su mi rekli šta kako rade i tako ofarbaju i to ako bude postojano, znači možete pratiti 100 puta, ništa ne izlazi boja iz nje. Kažu da je ovdje najveće blago što imate. Da. Ovo je možda unikat, ako u Vojvodini, možda čak i u Srbiji. Takozvani self-faktor po engleskom u nazivu, automatska predilica nemačke proizvodnje, patent je 905. vidi se na ovim tablama.
proizvođač Oskar Šimel iz Kemnica, bivša istočna Nemačka. Patent je 1905. Radio je do 66. Ne znam kad je proizvedeno, tu je negdje vjerojatno kad je patent. Do 66. godine radio u Štofari u Kuli, Sloboda. Onda je otišao u rashod, pošto su došle modernije mašine. Otac je kupio to za neke simbolične pare. Međutim, bio je izbačen na ulicu, bukvalno na otvorenu kišu, pa je bio zarađen skroz. I bio je, on je sad 120 vretena ovde. On je bio 360 vretena, znači 3 puta duži nego što je sada. Ali otac je našao u prostoriju pa je morao da ga skrati. Nije bilo problema skratiti ga na trećinu. Međutim, bio je zarađao. I onda je Ćale morao da nađe, što kaže, 10 ljudi koji su uzeli šmirglu i smirgali su to nedelju dana da to doteraju kako treba da izgleda. I sastavio ga čovjek, jedan od majstora iz Kule, i od 66. godine on radi ovde, evo to je koliko? 50, malo ne pola veka. Na ovu mašinu se montira ona predpređa što smo videli tamo na onoj drugoj vlačari. Montiraju se te valcne sa po 20 žica i ona uvrće, znači, tim uvrtajima daje jačinu tom predivu. Zašto je sada ovo na dobro, majstre? Pa ovo se sad radi za čarape, tako je žena naručila, znači malo jače predeno, bit će dvostruko i sad ta jačina mora da se odredi po nekom osjećaju. Nekada je bio neki mehanizam, ali to nije u funkciji, ali recimo na početku bi to trebalo odmah, mi smo sad malo uradili više, znači bukvalno se uzme neka ta dužina i mora da svira. Ako svira, znači da ima snage. Ovo smo tamo opreli, te šlafne, cevke, to je sad ono, to je već gotovo predivo, ali jednostruko. Sad, to se ne koristi nikad kao jednostruko, jer opet nema snagu sama za sebe. Znači sad dva ova spajam u jedno i motam na ovu špunu. To je predzadnja, što bi rekli, faza. Ovde je najviše potrebno da bude ravnomerno motano, da ne bude grbovo motano, onda se bacuje tamo pravi dar-mar na zadnjoj mašini, lako se zamrci, znači da bude što jednačije namotano. Tu je negdje kraj, majstre. To je zadnja sad faza, znači sad sa ovih iskončani, znači špuli, znači sa dva kraja sad mota se na štringle, na kančela, kako ko kaže, i usput dobija taj uvrtaj, znači da bude još jače. Znači više nisu paralelne vlakna, ova dve niti, nego su uvrnute. Gotovo, za minut ćemo samo skinuti da pogledate kako gleda. Znači, to što smo radili.
To je ta siva vuna, za čarape gotova, samo treba naći vredne ruke da to odrade sad do kraja. I ova priča ima dva kraja. Da. Ovo je u stvari pravi kraj priče. Kad se dobro uprede vuna, onda na kraju ovako izgleda. Da. Vredne ruke daju konačan oblik toj vuni. I mom radu krunu neku.